Anya laki din! O anya, nakasaritam ka din ni pare Dani? Maipapan iti buryas nga ilaklako na? Wen bakit? Inawagak iti bigat. Kit na ko na nga dapay ka no ti innam nga available. Ha? Innam laang? Wen, tadda ka no nga minti mo na nagpa-reserve. Iso anapanday nala ti galman. Kasta ay, kat, manungay ka no ti panangilako na iti maysa. Nakunana kanyak, 6,000 ka no ti maysa. Oh my gosh! Nasurok ka no 45 days na dagayay. Isumot laang Kat, kasano nga rod? Mapantain ton bigat iji balayda? Ay katuna, mapanta. Tainta kita ay. No magusto di gataangan tan di innam. Tani, awan mutin tiyan mo ka mabali na paggataangan tayo ti buryas. Papanam kumare, nagsapa ka matang? Mapan kami man kinilakay ko ijayan ni pare Dani. Gumatang ka iti buryas da? Wan kumare, tani, nagatang mo tan dagiti baboy mi. Iso gumatang kami manen iti padakkalan mi. Ay wen apag isunto inton Christmas, ado ti gumatang iti live weight. Ay na, sapay la kumakumare, magdilang anghel ka. Wen kumare, ado mo ti customer mo, no maipapan iti baboy, nabayag kayo mo ti nagtartarakan ka naglaklako. Iso anayunan nyo pa ikit di ati buriyas, agatangin nyo. Ta sigurado da ita, adunto ti umay gumatang kada kayo, kumare. Ne, kasla kaririing mo kumare. Ay, wan kumare. Ay na, nagmayat ti tuturugak ijay silid mi. Ngam nakariingak gapu iti tagari dagiti salbag ababoy iti kaaruma. Ha? Makapasurong, makaisturbo iti pannaturog. Mga no mabisinda Sigurado masabat ko laang nito niya ta ibagakman. Ano ya? Tarakan iti baboy, ngam saan damat abumakbak nang, Di da pa'y maipasimpa ti balayda. Hay, naku aya. Hay niya, por Diyos por santo, pakawanem, apo. Apay nga kastamot ti panagsasaom kini kumari to niya. Kat punumat, sana ya. Di da pa'y lang isardeng ti panagtartarakan da iti baboy. Manon atawan ngagtartarakan da. Ngam aging gaita, awan metlat nagbaliwan ti biagda. What? Iso ana sa isayaat no isardeng dalatan. Awan metlat pakakitaan. Kitaan man ti balayda. Kasla kulungan metlang ti baboy sana ya. Anya lakit din aya. Apo? Kastan ti panagsasauna, gaputa agabrodan? Gatuan amo meten ti ugali ni Mayang. Ada amin kan kwa na ti saan nasaya at agalan. Chismosa, nauyaw, kan napalangguad nga awan met ipalpalangguad na. Kat? Agabrod nga no dan? Kat isumanen at ipalangguad na. Isu akas jayon ti panagsasauna. Ay na kumare, nakababain manubilang laeng. Saan pa'y laeng nga nakapan nga magpalpalangguaden? Sigud mo't akas di ti ugali na. Anya lakit din aya. Ultimo dagiti taraken mi ababoy kat pakasikuran na pay. Paladay jay mare, never mind her. Agasam man, taibaga na pay, anabayag kami nga aglaklako iti baboy. Ngam saan mi ama ipasimpati balay mi? Anya lakit din aya. Sana all adi, no makaabroad tot maipasimpa na ti balayda. Amangan no sa nga pulon to apalapag. What? Building anakangat nga to, mabannog ti tangad amang tangtangad, agasam man, anya lakit din kunakmanan. Sipod pa'y, nagalas at talaga ti ugali dayjay amayang. Kitwin mate, hindi pa lang, kastan ti ugali na. Uyawan na amin na makita ti talo mata na. Ha?
Duwala ang ti mata na lakay. Talaw, kunak tati lang arod magkita na. Kinti lang masipsiputan na. Anya? Nagalas, tikas tang ugali ti karro ba? Nauyaw daw unay. Ibaga na saan tama ipasimpa na ito'y balay. Kit nakarakaro mo ti balay da. Isuupay Naglaing nga aguyaw ng padpada mo't laang. Ay, inyalaki din na ya. Ngumala, bayan talatan man bakit? Saan nga iso da ita ti panunutin da? Laglagi pa, ngawan ti makaabak iti tao, anapakumba ba? Ngatuan matana, nabaybayagdan ngagtartarakan ni ti baboy. Nga maging gayta, kaslakulungan ti baboy di balay da. Anya? Noan niya launay ti paggasgastusan da. Apay nga ibagamday ta dinaw. Kat addamot ti dwa nga ubing da. Ha? Adda dwa nga ubing da. Kan addapay ni tatang nito niya ngagmin-maintenance. Uray pay. Ha? Jak amukan ka dinaw. Kasla nakababay ngamin. Adikadan ti panagtartarakan day ti baboy. Ngam awan mo't napundar da. Alaman nga raw. Si Kangay, anyamot tinapundar mo, Ne. Mabit lang na. Manulayan alawas, makaabrudan ni bagat ko. Kalpasan ti manuabulan, makaipaw itmatan. Rugyak matan nga ipaaramid ti balay me. Anyal lagi dinaya ni nana. Anya! Ay na, kunaklakit din nun ni Mayang lang tikas jeti ugali na. Ngam saan mat gayam ta agraman mat tilakay na. Katwan nagpadaan da nga agasawa. Ay, jakon amuno niya't sawag kadakwada nga agasawa. Nagpadaan da at tila sipsiputan da. Anya ngay kung matibibiyang da, no saan mi pa'y ama ipaaramid ti balay mi? Day tanga raw. Saan mi mat ida apakibibiyangan? Tapno makibiyang da iti mapaspasamak iti biyag mi. Ay nabalasang ka. Uray anyat mang mangagyaw. Bay amlatan. Sa bagay. Ibaga dalata no anyat kayat da nga ibaga. Never mind. Laglagi pa nga awan ti makaabak iti tao anapakumbaba. Anya lakit din aya. Nakapan maggayaman ni Mayang iji saude, kumare? Ayun kumare, intulod ka no da Daniela nga ipag na idinaminsan iji Manila. Kasta aya, nasayaat nga ro da. Husto lang, tapno mabawasan di chismosa dito lugar tayo. Mabawasan ayamot, kumare. Kat adalat tamot ti social media. Sa bagay mo't gidiya kumare, at least, nga awanan nga umay dito'y balay, no kasjay nga awan aramiden na dita balay da. Aywan Para makita man, no maipasimpadan ti balay da, ita, ta nakaabrudan ni Mayang. Kat barang tapno adagong gunada, asauda iti kaarubada. Tapno saan da akanan ti sauda. Hello, bakit? Hello, Lakay. Naalam ka din tiimpaw it ko ang kwarta. Wen, bakit? Nabalak ija ilitay. Naalakon. Nasayaat no kasta. Dagiti kunakken ka agatangam a materyales. Gatangam maun. Tapno inton sumarunong agpaw itak. Parugyamon nga ipasimpaday tabalay. Wen ka di bakit? No worries. No problem. Siyak ti makaamaw. Wen kaawan. Inton kwan. Danag mo na ya. Nakunakmutkin ka nga awan dirong mga pagdanagam. Anya ka lagi di bakit? Alang nga rod, kumatangkan iti materyales, kunakmanan. Umawag tumanan. Bye! Bye, bakit? Love you!
umay ka diti balay mi, anak alas ti langam. Saan ana isimsim pa ako na ni Mayang? Unayin kumare, salbag da Mayang. Imayang, tadda umay ko kumaimanitis ken ka. Umagang-umaga at medyo mainit-init pang chismis. Nayhan. Anya mananday ta? Ti paw it ni Mayang akwarta kinilakay na apagpatarimaan da kuma iti balay da. Sa balit ti pangip-ipanan ni Tino. Anya? Anya ka nung iti pangar-aramatan na? Ay, adda babae na iilis ka. What? Wen kumare, mamati tadamot din makapanagnak. Kan may sa, inamin ka nun Dino idinaminsan, ang nagiinom da kadamanong ko iyitersena ni Maria. Anya? Pagarupan ni Mayang, nga addan tinarugyan na abalay. Tagayam, mapan iti babae ni Dino ti pagbambanugan na. Ay nako, anya lakit din aya. Ay, manulangan na lawas. Malpas matlangan, dito ipaparamid ta balay, bakit? Wan nga ron lakay. Kasla ka anulaang idinagrugian nagtrabaho dagiti trabahador. Ngam ni, malmalpasan. Apag isaw, nga umadani man ti panagtutudo. Ay wan sapay la kumata malpasan, sakbay nga umay titudo. Wen nga rod. Malpas da ita bakit? Nagpapaspas dagiti trabahador nga agtrabaho. Wan nga ron lakay. Ado ti malpas da, iti may nga altaw. Hello? Hello, bakit? Itayak pa'y nga awag kan ka. Ngam itala ang asong batam. Ha? Anyat pa ka kumkumiko mamaya. Kanapay adi mo kayat nga isend kanyak ti picture ti balay nga ipapaaramid mo. Unayin bakit? Imbagak matkin ka, jacket nga isen. Tapno surprise inton makaawid ka. Anya ka lagi din aya. Anya? Manumot lagi na bulan, makaawid ka bakit? Ala nga rod, no kastati ko nam. Ala, ituloy mo, no anyat aramidam. Umawagak tumanan. Bye! Ay naimbag kayo pa'y kumare. Nalpasan di balayo. Ha? Ayaw na kumare. Kaasi ni Apo kat na isabot amin ang masapol tap numalpas ti kakaiso na abalay mi. Kat, kaano nga ti pa-house blessing yung aron? Pampanunutok nga rod nga inton first week ti umay abulan kumare. Tap makasagana kami ana imbag. Wala kumare. Amumatan, makasidsida akon iti igato. Sika talaga. Katwan man, nabayag ngamin nga awan tinapnapanak apalanitan kat. Ayun gayam kumare, umadanoy mo't gayam ang ti panagaway ni Mayang. Ha? Hun kumare, no saan ang agbidtot, inton umayabulan at dan. Kasta aya. Kat nasaya at tapno awisak to inton agpa-house blessing kami. Ayun kumare, awisam ti dang nga. Takitag man, no agsip-sipot pailaan. Hay, aging gaita, awan tinapnapan ng disapol na iya Saudi, ta imbabae mo't nila kay na. Nga asawa, di mo man lapi ng panunot ti banog ko ijay abroad. Adala maipawit ko kan ka. Bakit? Ay, di nakawawagan iti bakat kunak tumang. Love. Kunak lakit din no adda nasaya at abalay amasang petak. Ngamawan mo't gayam, isulat ta nga iso ti balay a pinanawak. Kita aman day tiri daw, matintinag pa yun gapo iti anay. Ngam di mo pa'y maipasimpa, salbag ka. Nangit ipanam iti kwarta ngayon paupuit ko kan ka, ha? Bakit yun? Pano ka di tinadamag ko nga da ka no babae? Sumumbat ka!
Di bakit man? Iso ka di tinangip ipanam iti kwarta? Amay ko. Awanan kay tibain. Dua atawan ang nagbambanugak. Ngam awan mat gayam tinagmamaayan nag. Ay, jak lakuman nagaw awid. Agsinatalangan ginaw. Makaamukan iti biyag mo. Ay, saan amayang? I love you. Bakit? Pangasin mo. Pangasin. Diyan ka ba ilang tagbiag na awan ka? Alay ko, bakit? Naimbaglaangan tanalpas da ito'y balay, sakbay nga umay tinagpig sa abagyo lakay. Wen nga rod bakit? Ay, oray may tantansapay lang ti house blessing tanay. Kastoy mo ti panaway. Katuan alakay, anya ngay nga rod. Oray inton malpas ti bagyaw. Wan tapno maisaganak mutlaang dagiti daduma a maisagana. Wen gayam, di mo liplipatan nga banda dino ken mayang Ha? Wen bakit? Ayabam ida. Tapno makipagragragsak damit kadata. Kasanuta itandino. Kita man ti atep ti balay. Maitayabon ga po itinagpig sa atudo kan angin. Di ka madanagan bakit? Anya! Sanap amadanagan ko nam. Kita man ti aglawlaw. Agpampanunod ka kade. Nukas to'y latta aging gaing tunrabi Ay, jakamon. Sa dino itati papanantano bilang laang. Mabasata dito yun Sapay adda ti atep nga dabot taw na. Kasta lang isungsungbat mo kanyak. San naay? Ay salbag kakit di. Di pa'y la itayab ti angin no asino man day ababaem. Ay nag! Alas, bakit? Nakastoy pa lang aging gain tong rabi. Mapanta pa lang makilinang iya balay da Oliver Kenton niya. Anya? Isa na bali bakit? Takar-arami iya balay da matibker. Sigurado saan taman ano ijay? Anya? Imay kami dito'y balay yun. Takas lang maitayab mutan yayero ti balay may maray. Kasta aya, katuan adi. Nawayamot dito'y balay mi. Uray dito'y kayo pa yan maturog. Uwan kumari. Anya lakit din aya. Nawaya ijay second floor. Innam a kwarto day jay. Lukas pang arod. Sagay sa kami kinidino. Saan kami ngagkaidang. Anya? Kunmari, saan kami pa'y ngamin nga in good terms. Manipod na kaawid ak aging gaitang. Anya? Ala, gusto day tan mare. Umay kayo kit din ijay kusina. Ta nagluto ni Oliver iti makan. Masiguradok asaan kayo pa'y anangan. Mare, pasensya kayo kuman iti naibagbagak iti asawang. Ha? Kasta unay idi apananguyaw ko iti balayo. Ngam ita, nagdakulan ti impaaramid yu a balayo. Si kakit di mo't kumari. Awan day jay. Ngam siyak anagabrod iti doatawan. Isulat ta nga iso jay balay mi. Awan nagbaliwan na. Ita nagpigsa ti bagyo. Da kayumot lang tinagkamangan mi. Kas itinakunak kumari. Awan day jay. Tinapatag adi kat nakaamiris kayo. Asaan anasaya at ti agsasao. Iti patapos ako nada. Ngamen, no agsasao ka iti saan anasaya at iti padam a tao. Agsublikan ka. Mare. Ngambay amon day jay ta napalabasan. Adal day ta kada kayo nga agasawa. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.